Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ki Nong Hikay School Contractual ki badan hapo kashatri jong Government Lower Primary School Contractual Teachers Association hakashitrik unay leber arajar arpuway kila penlong na kajing syatngan kabaklemput sngi hanong ba shalong tat hado baka sarkar jala kanda khot yakren yaki hadin bakila snotho baka laway kabadum kala ap yaki hadin bakila yo jingtip bakin sa sha wengno nakakam Hikay School hadin baka sarkar kala nang penkre syat ban penya yaka interview na kabenta ki samla puli ki bala pendep ya ka examine Meghalaya Teachers Eligibility Test hashwa bantung kam yaki haki school sarkar bapher ki badan hak jilla barok kawai ban pensngo ya ka jingkerpat ka jongki she ka sarkar bakandang penjalan ya ka samoy thungkam kani ka kinhon ki Nong Hikay dangshen kala penlongru da ka jingyai rally namadan Yoringham lai khra bat penkut pat hamadan malki. Kalau baka sarkar kalau penduk yang ia kakam, tengila pelong no daga hongka straight, nak bentak nang baka sarkar kan yo i yang i ba babon nak para Nong Hikay jangi kela kot kerta, te ngi kerpat ya ka sarkar bakan 6 minit yang i nak post ke bangi tre, namar ngila sef labon bun senam, te kerta ru kelakot ban apply kam shwe ru yo. Te ka jenjar bahayangi kidon ke family problem ke jing hak bahaying hasam te kum ke kriteria baka sarkar ke 8 ngila pendap lut ya baro te kumpa ke ailat ya ke DLED mangin pendap bat kato ka 45% ban le ya ke improvement te ka buburom ya ke sarkar ke ailat ini ban pendap ya kita te nolor kata pade setangkan ni ka emtet hak jin shisha bakan ni amtat kila implement na 2,000 sipho te lada kila la conduct each and every year kata kalong karta jong ki para Nong Hikay kam kata te dagi phaus ne menta 2,000 sipho 2,000 arpho te kila conduct ya kan ni amtat te dagi hadin sipho snem te na lor kata bagi babon na ki para Nong Hikay jong ni kila kakta ya ka imlang salang bat kakta ru ya kata ka karta ka bakil amat hak jing te naka liang jangi ki Nong Hikay ngi kerpat jor ka sarkar bakan 6 minit yang naka post bakan don kata ka jingya rablam naka benta jangi bangi don kata ka jing ka bakrau kamtam bangila tre la kato snem ngila syakri hok ya kakam te pelse kala penduk kam yang had tang haki si kenta kalau penduk kami yang te nakaliang jangi ngi kerpat jor ya ka te ngi persyak ngi nale da kan hongka strike kabalong indefinite haduk baka sarkar kan bangin yo ya ka reply na ka sarkar.